روزی جمعه چی شید یا همی شما یا توجیک همش نختم اومد ایجای کار مرا گرفت پجون یا کاری مرا یوردم که یا کاری مرا یوردم که گفته بخی چی کار تا یوردم کنم ایرپورت میگه کلین من اومده میگه کلین بچهش نازنده بوده کلین من اومده میگه چی ایرپورت گذشتنی نمانده استن میگن که یگون زنه که گراجدانی روسیه بیا روسی را بدونه بعد میمونیم ده اومد به چورا مردک مرا با تاکسی گرفت ایجای کارم برد که ایرپورت خیلی گفتم توجیکه یوردمش کنم میرم ایرپورت او خیال کرد که حاضی مرا اوجا بدروره ما پریوود کنم کلینی باید هوی میتن کلینش تولد 2005 من میدرم که او عروسک اسپند آورده بغز بده نه توی کدگی بده بغزک بده پیشش اومده قطیش اسپند آورده او اسپند اکازویتا نارکوتیکی بده کلینکش گرفتن مختم کدن ترمش کدن به خدا و اینمی دختره که 2005 ایکویوش بوده келинчака ба фикрам 12 сол доданаш апа 12 сол доданаш дар ҳамун сари суд 12 сол вақте гуфтем фаҳмида ҳисиш рафта бигъзака ҳисиш рафта судяро дилиш сӯхта судя гуфтае ки 500 000 биёрин домашний аресташ мекунем домашний арест айдруни ҳамин мияс ягон ҷо рафта наметона ягон ҷо биромада наметона 12 сол ай территорияи ҳамин россия территорияи мияс ягон ҷо биромада наметона фақат дар ҳамин мияс дар ҳаминҷа места ҳоли хона кофтестиян хисарашак што манаши шушу хона кофтестиян бояд як хонае биёванд ки соҳиби хона қати маслиҳат кунанд ки дар ҳамун хона 12 сол бояд ҳамин духтар беста ай ҳамин як хона ягонҷо бояд наброя карочи нутари гапчабда 500 000 бояд ё бубаранд ки домашний аресташ кунанд ака баъд намедонам баъд ай зоиданаш шояд баранд тирмадар бошинонанаш ё ки ҳамута домашний арест 12 сол места дар ҳамин территорияи россия дар дуруни ҳамин мияс дар як хона бояд ҳеҷ ҷо наброя ҳеҷ ҷо наравад сирқ што манаша шуш ҳамаш да ҳамун чилярдис даводав доранд у духтар худаш дар ҳамҷо ристай пул бояд 500 000 барам битяна та хона кофтестия